ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni bamaNazaretha unyazi lwezulu. Amen. Bantwana abahle enkosini yakithi ngithunyiwe uNkulunkulu walapha ekhaya unyazi lwezulu ukuba ngikhulume othi kangimenzele inkonzo. Ngiyacela ke uNkulunkulu omhle ophambi kwami ukuthi angisize ame ngakimi kuthi lokukhuluma athi ufuna ukutshela nina abantwana bakhe ungazwakali kuvela kumuntu omncane njengami, kodwa kuzwakale ukuthi kade kukhuluma uNkulunkulu. Amen. Ngicela ke uNkulunkulu ukuthi njengoba engimise phambi kwakhe naphambi kwabayingcwele bakhe basezulwini abayinina amaNazaretha, ngithi ke uNkulunkulu unyazi lwezulu kangenze ngibe uye nami ngibe uyena, ebese kuthi labo bantwana bakhe abanenhlanhla abanezindlebe ezivulekile kuba bezwe izwi kaShembe ebese beyalizwa. Amen. Ngibonga kulosizwa lapha ekhaya ekade sifundela umthandazo, efunde kahle kakhulu inkosi imbusisa. Abantu abafunda kanje behlabelele kanjena bayadingeka kuleli bandla, ngoba le nkonzo kade iphethe inkonzo enkulu isiphelele, thina sesiyananela nje. Manazaretha amahle enkosini, sangathi uNkulunkulu bengasithanda unyaka uphelile manje. Bengicela ukukhonga indlozi lapha ekhaya ngengoma ya242 ebese kuthi lona kade esifundela umthandazo angifundele incwadi iBhayibheli uJohane omkhulu kwisahluko 3 ikhasi lika3 esahlukweni evesini lika11. Uyabe sedlula angifundele futhi kilo kuye uJohane omkhulu u4 aqale uverse 22 sengayishaya. John 3 verse 11. Ebese weqa uya ku4 qale 22 kuye uJohane omkhulu. Ingoma eka 242 yayithola angifundeke mina ngoba ngiseduzane nayo. uJohane 3 verse 11 uthi ngiqinisile ngithi kuwe siyakhuluma esikwaziyo sifakaze ngakho
ngesikubonileyo kepha anibamukeli ubufakazi bethu. Amen. Verse 4 yamthola ikhasi lika 4 uyayithola unqangalela toba nonqangalela osokalisa oza sokalisa uyena defunda ngifuna kufundeke kahle ukuze abantu bezwe mhlawumbe lapha ekhaya sinaneyivakashi uyayithola ufunda umbheki umbheki ngifundele embatha ngifundele embatha baba isikhathi sesonto u4 verse 22 4 verse 22 nina nitumisa enikwaziyo thina siyakwazi sikudumisayo ukusindisa kuvela kubaJuda kepha isikhathi siyeza sesikhona namanje sokuthi abadumisi abaqinisekileyo baya kumdumisa uyise ngomoya nangeqiniso uyise ofuna abamdumisayo abanjalo uThixo umoya abamdumisayo ngomoya nangeqiniso. Amen. Kosi yethu simangade seyimi liphambi kwa akho simi phambi kwa si
indaba esiphetheyo lapha ekhaya yokuthi thina abanenhlanhla esabona uNkulunkulu sisekhona lapha emhlabeni sahamba naye sithi kuyena sihlala sithandaza zonke izinsuku sithi zonke izono maziphele amen nazo zonke izifo sithi maziphele amen njengoba silapha sizocela ubumhlophe nobumnandi ukuthi mabuhlale nathi ngekhathi zonke amen ngoba uNkulunkulu njengoba ephambi kwethu uhlala ngesikhathi zonke ekhuluma nathi athi maNazaretha landelani mina ngenani kule nqola engishayelayo ningakhulumi lutho nina kodwa ngena kulesi sitimela esishayelwa yimi mina udriver waso lusho njalo unyazi lwezulu lenkosi manje ke wonke umuntu njengoba silapha nje esabatheni isabatha lengumkhosi wentethelelo kungakho nje ke ngihlabelela lengoma la lapha ekhaya ithi inkosi yethu simikade simi phambi kwakho sesimphambi konyazi kayibonga inkosi futhi nonyaka usuphelile bangcwele siyahamba sekhaya semakhaya uNkulunkulu ube sembethe unyaka wonke esiphilisa ehamba nathi ngesikhathi zonke esifukamela wabapha abaphayo nawe wena angakakunikezi lokho obucelile linda kuyeza sikhathi asikakafiki sikhathi sakho siyeza umuntu kaNkulunkulu siyeza mfowethu insizwa lapha ekhaya siyeza nkosikazi lapha ekhaya siyeza ntombi yakithi eNazaretha ukuthi uNkulunkulu lokho okufunayo akuphe nawe ngoba uNkulunkulu esimkhonzayo maNazaretha akwenzeki sicele into kuye angasiniki yona uma ucela isinkwa unikeze isinkwa ngeke kwenzeka iphutha akunikeze itshe futhi noNkulunkulu uma ucela inhlanzi kuye ngeke kwenzeka iphutha akunikeze inyoka cha ukunika lokho okucelileyo uthi ngelinye ilanga ebuhleni ngoJuly uthe hlalani lapha phansi yonke lento oyifunayo uzokuyithola kuphela wena linda bengisho njalo nami kithi bengithi asizikhumbuze nami ngiyasikhumbuza ukuthi uNkulunkulu noma ungaphushwa hlobo losizi lokuphushela odongeni kodwa ungakhohlwa ukuthi ushephe uNkulunkulu unyazi lwezulu ngani na ngoba yithi incwadi esifundileyo ithi siyawukhuluma esikwaziyo nesikubonileyo siqinise sifakaze ngakho ngelinye ilanga indaba lapha ekhaya inhle ngoba ithethwa ngofakazi ithi inkosikazi uma bekhona laba basivakashele namhlanje ngizobe sengibabuza umbuzo ekugcineni ukuthi ukhona yini umuntu ongenza lento engizokhuluma ngayo bakhona insizwe ezimbili zazi iseteksini njengoba kuhanjwa kuyo emakhaya kuzokwehliwa sishayeke izinto zazo izinto ukudla kwabo abakuthandayo mase bekudla lokhu kudla omunye wabo mase kungena egazini zase iqala iphuma indaba uthi ke omunye hayi ushebe uNkulunkulu lezo maNazaretha uthi ushebe uNkulunkulu ithi lensizwa enye hayi ushemba kena uNkulunkulu umuntu uthi hayi iyakutshela qinisile ukuthi ushebe uNkulunkulu ushebe uNkulunkulu maNazaretha noma ngabe usosizini unosizo lokuphethe alusapheli kodwa ushebe khona unyazi lwezulu amen ithi lensizwa hayi ushebe uNkulunkulu ithi lena hayi kuyena uNkulunkulu sekugalelanye inkosikazi omunye umama uthi hayi ngicela ukuyingena le ndaba yenu ngoba laba bantu babehleze eTexini hayi ngicela ukuyingena le ndaba yenu uyabona mina ngifuna ukuhambisana nalo uthi ushebe uNkulunkulu
ithi ke le nkosikazi xoxa indaba emnandi etshatshambayo nawe ngithi tshantshamba la uhlezi khona wazi ukuthi nje ubulapha nje usendaweni kaNkulunkulu alibonge igama lonyazi tshantshamba nje nalokhu ukuhlupheka onakho ukushiyelele ngaphandle uthi shembe njengoba sengilapha njena uyalwazi usisi olungiphethe ngicela ukuthi mase ngiphuma lapha ngiphuma usungethulile lona uthi uyabona mina kusho le nkosikazi mina ngangabathola abantwana iminyaka yazaba isihlanu la Limbe kwasekufona ubaba umzalayo uthi baba umzalayo umntanami awakabathola abantwana na uthi ke lo Thakazi wakhe cha baba ngakabathola abantwana uthi ke uyisoba lontsizwa uthi ngiphatheka kabi mntanami makuze kushaya isikhathi ungabatholi abantwana ngoba laba bantu bakhetha ngoba befuna uzobazalela abantwana usisi olehlele abantwana babantu wesinye isikhathi mabevela emganweni wabo bangasheshi ukuthola abantwana uthi ke uyiseba le walomakoti ngiphatheka kabi mangabe uze kushaya isikhathi ungakabathola abantwana ngoba laba bantu bakhetha ngoba befuna uzobazalela abantwana futhi nezinkomo abazikhipha usengazidla zonke ngayiqeda ngizohamba ngeNkulunkulu usho njalo le ndoda ngizahamba ngeNkulunkulu ngifike ukucelela abantwana ukuthi uNkulunkulu akupha abantwana uyezwa mntanami nawathi yebo baba ngiyezwa wasehlala wahlala la Limbe wasephinde uyafona mntanami akabathola abantwana na uthi baba cha ngakabathola abantwana uthi mntanami ngiphatheka kabi inkomo zakhishwa laba bantu babezikhiphela ukuthi ngoba befuna wena uzobazalela abantwana kodwa ngizohamba ngeNkulunkulu ngifike ukucelela abantwana kuye uyezwa mntanami wathi lentombi yathi le makoti yebo ngiyezwa baba wase washaya isikhashanyana wase yahlabeka wadlula thema isidlulile lensizwa endala waphela insukanyana ezimbalwa wase uyabuya uza kule ndodakazi wakhe uthi ndodakazi ngabe sengahamba ngawombeka ubaba wabekeka kahle ngesizotha waphela insukanyana ezimbalwa wase yabuya ubaba wathi mntanami ngimficile uNkulunkulu ezulwini laba bantu babengawona eNazaretha makoti wayengelona eNazaretha nababa walo makoti wayengelona eNazaretha kodwa uthi ngimficile uNkulunkulu ezulwini ngibe sengikucelela abantwana niyezwa eNazaretha ngibe sengikucelela abantwana kuye lo Nkulunkulu uthele lo Nkulunkulu cha ngikhululeke uyena ozosuka siqu sakhe akulethele abantwana uyezwa mntanami wathi uNdodakazi wakhe yebo baba ngiyezwa sinenhlanhla thina eNazaretha ngoba wethu uNkulunkulu uma ufika kuyena uthi Nkosi ngicela imoto athi hayi kulungile Nkosi ibusiso uzoyithola wesinye isikhathi usuke yena gaqalakhe ahambe akulethele imoto athi mina imoto ngulethele yona uthi ke wabe sekudlula insukanyana sojalo lo makoti wabe sekudlula insukanyana uthi ngambona mangibuka phezulu ngabona umuntu ehla lapha phezulu ehla endiza lo muntu ephethe ingane entathu ezilengise kanje ehla wathi mayifika wathi mina ngikushembe wathi mina ngingushembe ngikhalelwa ubaba wakho nina nikhuleka kweningakwaziyo kodwa thina masithandaza thina sithandaza kwesiwaziyo ibonkosi lo moya thina esinawo lapha owushembe yiwona thina esikhuluma nabo usenzela izinto ayibonkosi
la uNkulunkulu ophambi kwethu unyazi lwezulu ngifike ngikhulume naye akaze ngasho ukuthi athi ngisangena endlini ngisazothandaza uthi hayi Nkosi ibusisi uzoyithola into efuna mayifika phambi kwalo makoti kwantu uthi ngihlusha ubaba wakho lapha kade ngikhalela ubaba wakho uthi ubaba wakho uthi angikupha abantwana ngikulethele napha abantwana uthi lo mama lo makoti wayebaphethe ephethe ababili ebalengisile kanje ngiyabona manazana ebalengisile kanje la bantwana bebathathu ebaphethe ngeminwe ngene lapho isikhona sisendaweni epheleleyo amen lapho isikhona simaka lapho isikhona khona isilwane okuthiwa imbila lesi silwane sijwayele ukuhlala emaweni masihlezi lapha emaweni sihlala sisobala sibuka siqaphile lapha phansi sibuka izitha zaso izimalasi uma lezi imalasi zike zasibona sibaleka igijima sizohlala kulamatshe lawa inyawo zawo yidladla zazo lesi silwane sinerabha na enyaweni zabo sigijima ziyoma phezulu kwamatshe lawo zime lapha phezulu kwedwana nansi imalasi ezathi ithi maka lakhona niyezwa mkhazalethu isho njalo kusho nathi njengoba silapho onyazini nje sithi maka la sikhona maka la ngikhona yabona lapha engikhona maka la ngikhona ngoba yonke into itholakala lapha ekhaya bekani bukani maNazaretha uthi ushebe ihlusha ubaba wakho lapha ngicela abantwana uthi akunikeza abantwana napa abantwana engulethele bona bathathu uzothola abantwana bathathu ithi le ntombi ngabe sengibathola abantwana ngegama lika baba ahambile wacela wathi ngizawufika ucelele uNkulunkulu wethu ushebe unyazi lesihlelo Nkosi enye inkosikazi ethile nayo yayengabathola abantwana yathi mangabe inalolo sisi isihlala iminyaka eminingi ngiyacabanga yayifinyelela lapho ko20 ingabathola abantwana yabe sivuka isemzini kaNkulunkulu limemeza izwi ekseni ngo4 ithi vuka umuntu kaNkulunkulu kuyasetshenzwa ukuklina umuzi kaNkulunkulu uyevuka nje siyavuka banenhlanhla abavukayo konze enkulu kabi neyani konze enkulu kabi ithi le nkosikazi yabe sivuka mNazaretha oyingcwele yavuka le nkosikazi mayisivukile yahamba yosebenza uthe makushaya isikhathi sokuthi seyiyothatha isibusiso zaya phambi komnikazi zaya onyazini unyazi usabizwa ngothi ngolenkosazana mali ufika phambi kwabo belindele ukuthi bazokucela isibusiso wasebuza unyazi uthiko bathi zwane nabathanda ukuyibeka ithi le nkosikazi ngakhohlwa imali endlini ekodweni ngabe sengicela 10 la usheleni ngicela kuloyo wayeseduze kwami wasengipha wathi mntanami wathi shembe la ngigane khona ngibathola abantwana ngizocela ukubungipha abantwana uthi uNkulunkulu maNazaretha wewe maNazaretha onyazi ningakhohle ukuthi ushembe uNkulunkulu analibananga encane nangelilodwa ilanga ukuthi ushembe uNkulunkulu lungakubamba usizo lokubambileyo kodwa ungakhohle ukuthi ushembe uNkulunkulu noma ngabe ufuna ukuya euniversity uthi Nkosi iba nami ngifuna ukuba ngiphumelele empilweni uthi wathi mangabe ngixoxela uthi ushembe phakathi nesikhathi eside kangaka ungezi ukuzongibikela ukuthi abantwana kawunabo kanti uhlaleleni isikhathi eside kangaka khona umuntu onjalo maNazaretha kanti uhlaleleni isikhathi eside kangaka lalela uthi ngiyakhumbula ngesikhathi ngikubumba ngakubumba ngijahile kwakuyisabatha ngijaha ungenisa isabatha amhla zibu
sibela kuwe basobo DJ thina naba antwana abethu Nkosi silisa sesihlezi noNkulunkulu sibuye sibuye sehluleka kumkhonza siphumele ngaphandle hayi uNkulunkulu akabe ngakithi uthi ngakubumba mntanami ngesabatha kuzongena isabatha ngijahe kuyongenisa isabatha ngase ngikhohlwa ukuba ngifake kuwena isipeletho sokuthi ukwazi ukuthola abantwana hloboni umuntu leyo namhla Sibu ngiyongenisa isabatha ngase ngikhohlwa ukufaka isibeletho ukuthi ukwazi ukuthola abantwana uthi uyabona ke wathi lethi iduku walethi iduku elimhlophe wathi uyabona manje na sengifaka ke manje na isibeletho kuwe yezwa
waseligoqa amachopho abawu-3 waligoqa amachopho abawu-3 wathi njengamanje kuwe sengifaka isibeletho ngoba ngakhohle ukusifaka ngalelo langa ngamzukwane ngubumba ngoba ngase ngiphuthuma ngithi akungenisa isabatha khona umuntu onjalo khona incwadi ethi siphi isizwe esinonkulunkulu oseduzane njengalesi siphi isizwe esinonkulunkulu oseduze njengathi thina wethu uNkulunkulu sihlala naye eNazaretha ayibonkosi owethu futhi uNkulunkulu sidla naye inkobe owethu uNkulunkulu sizobe sihamba naye ngomhla ka5 kuzobe phuma kuzobe kuqala kunyakaza yonke into kunyakaza umhlaba kunyakaza amatshe kunyakaza imithi zisho zomnikazi zithi mbonge uJehova ngokuba elungile umsa wakhe uhlezi khona uyayazi lapho ibelethe ubhokolayo iwuhola umkhumbi izobe uhola umkhumbi iza ihamba kancane isihambe ngathi ayihambi phansi ngathi siyahamba ihamba phezulu wafu madoda lapho kuzobe kunyakaza umuntu kunyakaza salwazi kunyakaza nkosikazi kunyakaza makoti kunyakaza nsizwa kunyakaza khehla lithi lonke nangifuna ukunyathela lapha ahambe khona uNkulunkulu akasiphi inyawo uNkulunkulu akasiphi inyawo eNazaretha zokuhamba ngoba thina sinenhlanhla thina ngoba sibe nenhlanhla lapha emhlabeni sahamba noNkulunkulu siqu sakhe abazali bethu abazange bayithole lenhlanhla abazange bayithole inhlanhla enkulu yokuhamba noNkulunkulu ngakho thina esikhona asibambe ngamazinyo sibambe ngayo yonke indlela ukuba singasuki kuloNkulunkulu ngoba abazali bethu bathembe thina eNazaretha loNkulunkulu useziveze ngayindlela eziningi nina nikhuleka kweningakwaziyo thina sikhuleka kwesikwaziyo intombi eyisebenza lapha ngaphakathi ekhaya unyazi usabizwa ngelanga lathi mangabe lentombi ngaphakathi yabe seyifihlelwa amehlo ukubona ukuthi uNkulunkulu ukhona abantu abanamehlo ukuthi babe mbuka ushebe bambone ukuthi uNkulunkulu ukhona abantu abanezindlebe zokuzwa izwi likaNkulunkulu ukhona abantu abathi babe mbuka uNkulunkulu bambuke njengomuntu njengoba ubezwe nje bekhuluma bakhuluma idimele bakhuluma yonke indawo abanye baze bagcina bamethuka ethi inkosikazi umfana ebikile lapha uthi mama ngikubone selokho wahamba angikaze ngikubona angikwazi ukuthi washonaphi uthi hayi mntanami ungibona ungangiboni nje ngoba mina ngingenanga ezulwini ngoba mina ngathi ngifika umndeni wami abazali bami bangilahla bathi ngingangena ezulwini labo nezulu kaShembe bathi ngingangeni kulo ngoba ngazala ingane lapha ngasuka ngazala ingane lapha
ngasuka ngawuzala lapha ngasali izibongo eziningi base abazali bangiduba bathi abakufunda yethuka ebusweni bakho imidlayo yokuphila uthi lo nina walomfana wongisiza mntanami ufika utshela abantu emhlabeni ukuthi bangalithuki unyazi ongisize ungitshela ubatshela bonke abantu ukuthi banganobothi bathuke lo nkulunkulu okhona esihlalweni okuthuka unyazi lwezulu ngoba njengoba bemthuka njena banciphisa imihla yabo yokuphila emhlabeni labo bamthuka idimeleni bawufa bebancane ngeke bakhule ngoba abantwana mntanami nifihlelwe nina njengoba kuthiwa unyazi njena luNkulunkulu uNkulunkulu umani ngambulelwa amehlo kuthiwe bonani unyazi ngafa nonke ngeke nilibone ngafa nonke ningaphupha nonke ngakho imfihlo leya njengoba ushembela phana nje unyazi lwezulu uma ningabuka ngamehlo asezulwini ningaphiwa amehlo asezulwini ningabona ukuthi akuyena umuntu okuthuka lo ithi lengane ngathi mangiphambi kaNkulunkulu ngingaboni ukuthi ushembe uNkulunkulu ngangizibukela samfundisi nje imbuka ushembe efana nabafundisi nje uthi kwahamba wami isikhathi ngase ngithola umgana ngase ngigana uma ngigana uNkulunkulu wase ngipha umntwana lo mntwana angipha yena wase ngipha ingane eyinkinga eyinsambatheka lo muntu lona lo ngane uNkulunkulu angipha yona wangipha ingane la kwesingezansi okungabonakala ukuthi umlenze uqala kuphitha ngaphela kuphi idolo likuphi unyawo likuphi wangipha lo nkinga yengane uthi ngase ngikhala ngathi uNkulunkulu uhlobo luni lo muntu lona mina ungizondeleni ukuba ungiphe umntwana wenenkinga enjena na base bafika omakhelwane evamsa umuntu mayithola abantwana noma ethole umntwana bayafika ihloko noma makhelwana bethi bazobona umntwana wathi mangabe befika laba bantu bethi bazobona umntwana uthi ithi le ntombi ngabe senqaba mina ngathi hayo wami umntwana ulele ngoba usaba ukuthi bazobona ukuthi uzele inkinga yomntwana bebuya bathe begcina ngelinye ilanga basebethe wena sifuna ukubona lo mntwana akekho umuntu owengafuswa bathi hayi abengane kayivuswa mayilele ufihla ihlazo ufihla leli chilo elimehlele ukuthi azale ingane eyisidalwa
uthi langalimbe ekhala umcamelo usumanzi izinyembezi uthi wathi mabekhanyisa mabevula babona imoto ekhanyisayo lapha eminyango ithemfe mabethi bavula amehlo bavula amehlo bathi nathi monakha eminyango nathi monakha emnyama bathi mabephuma bathi inkosi base begaqa bagaqa ngenyawo beza kuye bathi unkosi yamakhosi uNkulunkulu ufunani inkosi ifunani emzini wempofana na uthi ke umnikazi wezinto uthi ngithe ngidlula lapha emgwaqweni ngezwe isililo ebesikhala lapha ngaphakathi nesakhe isililo uyasizwa ushebe nesami isililo uyasizwa lo nkulunkulu esimthandazayo kuphela isikhathi esingakafiki ukuthi lolo size alisuse emehlweni ami ithi le ntombi Nkosi ngibona ngathola nanga umntwana lo mntwana oyinkinga ongahluka ongabonakala ukuthi hlobo lomuntu njengoba engenayo nje imlenze engenalo amadolo engenazo inyawo uthi ke uNkulunkulu letha inansuka yakho lena uye ngayo esimayweni siyahamba siyenqabeni eKhenani lapho khona kuzofika kwenziwe zonke izinto lapho khona kuzomenyezelwa isimayo kuthiwe isimayo kufanele umuntu kaNkulunkulu uma ulungile uhlelele lokho uhambe uyomaya lapho ngoba ukumaya usuke udle lo nkulunkulu esimkhonzayo amen wathi letha leyo nansuka uhambe ngayo uyomaya ngayo mabesimayweni wasemnika uthi lento ngase ngimnika waseseyisika wayisika wanqa wasebophela lo mntwana wasika indwangu wayiqala lapha kulengane waseyibophela onyaweni edolweni nalapha eqolo wasemnika wathi hayi mina ke thatha lengane uthi mawuyigeza uqale ngezansi mawuyigeza uqale ngaphansi uqala umgeze uziyophuma phezulu kuphumila mali bovu kusombhekisa ngalapha ilanga phuma ngakhona uyozaphile uyezwa mntana mina wabe sephila umntwana ngegama lenkosi ayibonkosi siyakhuluma esikwaziyo nesikubonileyo siqinise ngakho kuhluphi sona uMnazaretha kodwa khona sendaweni epheleleyo uyabona lapha sikumaka sisendaweni epheleleyo lapha ekhaya soyehlulekela nje mina kodwa ayikho into engiyothi kangiyazi ngoba lo nkulunkulu unikeza zonke izinto esifunayo athi mina uma ungakayitholi ziyeza ezakho linda wezwa umuntu kaNkulunkulu ngelinye ilanga lapha ekhaya kuphela kufanele mawukulokhu ukukholwa ulwe nesono ungavumi isono sikhiphe kushembe asithi noma sikubambile isono ungawi lesisu noma uwe ulale ngomhlane kodwa uguqe ngamadolo uvuke uthi ushebe uNkulunkulu ukuze isono singabuyi ngokusho nje kwakho kanjalo ngokusho nje kwakho kanjalo uyasehlula lesisono uyasehlula lesisono uzogcina usinqoba ngoba uNkulunkulu esinaye uyasizwa uMnazaretha uzwa nanengane encane lo shembe esimthandaza awuzwa umthandazo wazo athi ngiyabuzwa wena okwami uma sesifikile lapha kuNkulunkulu asode njalo sisho sonke ngengila ngezwi sithi zonke izono enzenzileyo zimengothi phambili ingethuse Yes, and I was
uNkulunkulu uma ngezikhathi zonke yikho lapha ekhaya njena kuthiwa susu ugongolo olusesweni lakho. Ngoba ulokhu ubuka lo muntu uthi mina ngelisono cha mthandazise uthi uNkulunkulu msize lo muntu umtakule kulesi sono ngoba uma engadliwa yazi bayazi abantu umshumayeli ukuthi njengoba singabashumayeli njena singafica umuntu edlisono ngefork and knife laphana asikwazi basimbone eqala kufanele kubaleke thina sicashe mkhokheli angaboni ukuthi simbonile ngoba uma engaboni ukuthi simbonile uzohamba nomphela ngaphinda kuye. Manje yilokho kufanele sicele lapha ngoba uNkulunkulu ukuthi inkosi sipha amandla okunqoba isono ukuthi singasehluli singasembathi isono kodwa masimbatho umoya wakho ingcwele. Uma futhi unenhlanhla uNkulunkulu uyaphaza ukusithethisa lesono esikuphetheyo esikubambileyo ebese sithethisa ngokusithethisa kwakhe bese siyasuka kuwe njengalesi unyazi lumile lumbethe umzimba wesithathu luzobusisa umgidi selibona amakhosazana bayalamana ishaya indweba kulamakhosazana uma ishaya indweba isithi usethi ungalo zinde bantu bami ake nihambe nifuna umzali waleyo walawa amakhosazana khuluma ngesono gijimani niyobiza ubaba walawa amakhosazana mayefika ingane zakho leziyana ithi ke lensiza yebo Nkosi yamakhosi ingane zakho zama wena zama wena nalesha impande yakho khuluma ngesono uthi yena yebe yankosi wayecabanga ukuthi uNkulunkulu uzokhuluma kahle into ezovuna yena uthi bashumayeli hamba niyokhipha neyankosazana lapha manje ikhiphe lapha nemgidini ikhiphe zombili zami amakhosazana emgidini naleyo phethe indweba niphuca indweba nitshela umthetho impahla zayihambe la. Hawu Nkosi yamakhosi wenze njani ubuzoyisa walezi ngane uthi uyabona lezi ngane zakho zenza yonke inhlobo yenkonzo bayaya emgidini bayaya esabathini bayaya esimayweni benza konke nje ungakucabanga kodwa lenkosazana le futhi indweba umfana eqabulana naye khona umfana ehlala njalo iqabulana naye ebesithi lenkosazana hayi ngoba lo muntu akakafiki esibayeni sika baba ngisithini ngisahlambulukile uthi ke ngesikhathi efutha lendweba amathe ayaphuma ebese edolisa wonke lamakhosazana kwasingisayo wonke amathe ngesikhathi nje futha lendweba lena amathe afutha ngawo lendweba ayaphuma bese ethela wonke lamakhosazana ebese ayangcola wonke ubani uzowageza lamakhosazana ngakho ke tjena lamakhosazana aphuma ahambe lapha nawe baba thatha imithwalo yakho hamba usisi yawe mbatha ezinjani yencawo hambela yawe mbatha Yeah.
sihamba siye eKhenani. Hawu lapho siyakhona. Hayi eKhenani lapho siyakhona. Noma umthakathi singafika sekusibekela ibeat trap lapha ekhaya sawufika sizeqe sithi unamama sihamba siyakushaya. Ngeke nje uma uzwa amadolo ekuphethe inkosikazi yakithi hayi ithize moya siyahamba siya kuNkulunkulu. Ngoba mawungayanga usukhandisona kubazali bakho ngoba bonke njengoba isinyakaza nje njengoba bemezile nje umnikazi wezinto unyazi lwathi uyaphuma umhlangano ngomhla ka5 unyakaza ngisho abazali bethu abaphansi kothuli lomhlabathi ushiza kwazi namakhehla asezisho sangasakwazi ukuhamba bathi kambe sizothuma bani ayokusumela lapha emhlanganweni na bakhuluma bona beka lapha ezulwini bathi ubani somntu baqalile bayakhonjwa wena uzohamba uhambe nalomfana lomfana basho mina basho wena uzohamba umbelethe umnika amandla ukuthi angakhathali ekuhambeni noNkulunkulu amandla aphela manazarete amahamba noNkulunkulu njengoba soke sihamba phansi njena aphela kodwa uma ngabe ukhulume kahle ekhaya uzwa kuba lula uzwe noma unamapoto uqhumini yawo ngoba uthi mawufika phezulu uthi ngeke ngisakwazi ukwehla mina ngenyawo ngeke sahamba phansi sengizogibela imoto athi manje umnikazi ethi uyaphuma umhlangano kwelanga lokuthi uye ebuhleni ube sefika lolo thando uthi hayi ngihamba phansi ebese iqala incema sincenge esikabombela isitimela samampondo undaba ezasuka entabazo zasezehla zayezweni lakithi kamaphumulo kukithi zehla zaya kamaphumulo sithema ifika silapha kamaphumulo zase sifungaze zathi uhlobo lo muntu lona zathi ezinye hayi ushebe umdalo wezinto zonke siyahamba ke akube yilona lo ayilungise nkosikazi yakithi uthi mawufika ekhaya sengigcina mawushiya umamezala ekhaya ufike abekubhekela abantwana uthi mamezala usaphila ufike ngesmile ungafiki nobuso obuthensi ufike ngesmile uthi nanti iphenifa mamezala ngikuphathele lona qoka yanzama ebese umamezala noma ngakhona le yanhliziyo ethi kubanibani lo makoti wakhe udla imali yomntanami khona leyo nto enjalo ngomama njengoba babona mfundisi bebanga abantu basuswele lo size ekhaya umamezala uyabhikisha ufuna imali yendodana yakhe ukhohliwe ukuthi imali yakhe yena kwakufanele idle kubaba hayi makoti wami cha khona lo nkinga lekhona emakhaya imizi eminingi ibulewe ifa nje lokho ebese uthatha inu yami ngeke ngivume inu yami ihlukumezwe odadewethu ihlukunyezwe umama ekhaya umama ujwayele ukusayida nodadewethu manje kufanele ngimthathe ngithi baby woza sohlala ngapha ngeke phela ngivume ino yami lokihlupheka bakithi lo muntu engamfaka uphaphe negwalagwala ngamfaka uphaphe negwalagwala ngathi kusuka namhlanje ntombi usumuntu nawe emhlabeni angithi kunjalo bakoti bakithi sakubhala uphawu olukhulu ngathi don't follow me I'm married ngoba njengoba sakhipha fanele abakoti bethu basiphathe kahle niyezwa insizwa abakoti bethu abasiganileyo kufanele basiphathe kahle ngoba lo muntu ufika wathi ntombi cela uzokwakhela umuzi wakithi uma evuma kufanele ngiphathise kweqanda fanele ngiphathise kweqanda ngoba ngizomsusa kulesi stage akuso imbele ku estage esingasedla saseMamaland manje ngifuna ngikhothe phansi njengoshukela ngifuna ngikhothe phansi njengoshukela manje sekukhothe phansi njengoshukela bese ngithi mayeza kimi fanele mayeletha ukudla sengiyagcina mayeza letha ukudla fanele ngibona ismile
ngibona ismile eza nje lapha funa ngibona ismile sakhe eza ithi mayifika lapha bese guqa ithela kunibose ngeindwangu ezintathu hayi yodwa indwangu ezintathu eze athi mayifika ebese ivula nami lapho sengilokho ngitetemuka kancane vele ngisitatatyisa ngoba ngiganiwe ngamagoda muhle umuntu oganiweyo weMnazaretha akabusiswanga umuntu ongaganiwe uze wafinyelela